dam pen dokumen lapuson verifison ke dam pen cek dam nang le tum ke cek dam long kadu be pen non an poson ang deng si hamren be habi parik le matu malong tu ke cek dam long non hamren along bangke kagos ke dula tum la trading license ke do tum da don da mila tum renewal hai pinin inkan phone inkan truck la son labs do ampai tuma da NOC ke do tum da labs do lo la se mala license pen ana tum ban ke than kang lo la tum within la so man long nang tum un an ke up to date chismar non possible kang tela reading license kawidet lapuson pe hakik le mom lapuson na tu ba tong do ma do la son da 100 pen 90% ba ke do la tum kagos kawi tum sike ong lo
pinan la angton la dak check pen ateng pulote pinana tumge du license ka ve tum si ke ong la license ave pin po jat po ngajak tumang ke dake grocery pu paklang po ke claim banga ka prek la son he la son do la pusana bang panang le tum hin pen pilo action lake nitum ke authority nitum ke la information sheet long tok pon er lomati ko pipia business la tum ke claim ma ko ppc ke doma la so teng pon pong par authority man paklang po authority man pachini dam po report pi pong la tum authority pen action ko pine ke endi la tum yong si la son claim amon ison bak pine judge tamel la tum han akol hai pa et tunang po janang po la so tax ang pachipinang po plote tum ke la so teng si claim nang kok po tang de la gari motor pen business ke claim tum panang le tum hin pen latum ke running business lo mati latum ke location ave jara ve la so hin bangela authority tum bhan hai nitum information sheet long tokone non son ison alam do achak tum bangke courier service do ha hojai pen nanne pen wang product hamren silapu kor office ave po latum hormonang thon po jat po non la information da nilitum en pon lablo non la authority tum kupitong decide jine la se apor sinang than po